Please, Carol versus Blitz and Joy. Out. Player court number 3, Marvin Henry versus Jay Rowe. Again, court number 3, Marvin Henry versus Jay Rowe. Second court.
sorry. Adventure yapping ka na.
Gandun! Ito! Dito ko na lang, babe. Dito ko na lang, babe. Pwede ba doon? Ulo. Valorant account. Valorant account. Halo. Gagawin ba? Ano, subukan na lang, oh.
Yang kapautan din lang oh. Lamay. Ito pa rin. Ito pa lang gamit lang mo. Hello po, boy. Baru itu beli rabi, itu aneh agak bejat. Ini sok. Halo, itu, Cuman lu TikTok. Apa yang mau Trap, banyak agent Filipina. Oh. Hai. Set.
forward. Oh! Pas ako din, boss. Tawag kayo, di ba wala to. Change gear. Wala pag iba yan. Pero to, juga. Ano pa ba yung aso kanina?
Siguro kung ay naka-ready. Okay na, okay na. Court number 2, Okay na. players Samuel McClernand versus Smith Choi. Again, court number 2, Samuel McClernand versus Smith Choi. Ipabatos mo niya. So yung break. Break, kasi dahil po sa ikan dyan ah. Stand by players court number 2, Okay po, sige, sige. Ay, Buloy Mamaya versus Smith Choi. Stand by players number 2. ulit ko na lang ako sa ila. Ito yung pinamimit niya mo training. Kasi ako sobrang linis na nila ako matawa ng kuko dyan pala ako powers parang gamat din buti pinta ito sabagay Player number 3, Buloy Mamaya versus Chris Mercado. Court number 2.
Fake news. Mabawal yung mafia rin. Manig. Manig. Manig.